fi lava le nganga te patalo fat ai nga fatu tua ile nei tuna le fiafi ia pula ai nga fo ia le malo le tua mene ia ile swafa a perpello le tatoli o le tatu falo i su ke viso patalo fatu ai te o Samoa le atu pele i o to paia mo to malu mai lava i se hao sina i tonu ainga se pa ia whana witi le whangaloina fo i sunga i whaafengainga ma lato whatua i so o spata koe taulanga u whaia le mafuta mai le tato porkarami pia fo i sunga i awao ma te akono ma lato whatua le se pa ia o le kalesia i so o spata koe taulanga po so o stovini o mwhai o na mafuta mai i le tato porkarami ia i le soafa manu malo ma le soafa prepere na o le tato ri ma le tato whaola e whaatalo whaatuai e nganga mawalalo e ilo leo whai masui le sunga te ta te ta ina le mapu klame i le nei afiafi ia whaatalo whaatuai ia te tau ra whai o leo whatu ati mai lau telefoni ia po lunga fo i o TV ia whaatai mo le whaavano ina lo taimi pe naona e mafuta mai e ili toi whaapuponga po le toso onga foi o le tātou porkarame ia i le tātou group le o le CKA Ministry pe o le masani ai i aso topi le tasi ia au tātou e amata lauwa i le talo o la via le tātou tuma le lang ia na amata lia i le o tātou porkarame tatono la o whaia se talo ia na amata la i le tātou porkarame i le netu fiafi hallelujah le tuolo mātou te mātou te whanele ina oe ma whapale ina oe iau ina le tua le ai lava se tasi o lo manawa i le leina rolangi e o lo mea ma te tau e rivino na la fio e siao na oe o le tua na whaia le langi ma le langi ma mea umma o tutona me ta maori vi inga e watu e te oi fōi e te haftai ta mā. I louto e te ina mai o mātou ola meso lato soifua. I le neitu la o le fiafi. A wā le talatala noa ma le whaasoai i la wāwhia o pa ia. Mātou te wala aua lawa oi ta mā a wai le whai o ngā mataria mātou pokara au noa ma oi o mātou ta mā. Whaftai ta mā. La malu e ngā lofa i lo leonga ma le kuipuina. Sa la vina i o mātou hola me sa lato so kua i me aso. A wāwhia ngai e ko i la tau ma te au masani, whai o ma Philip, kasi ko mātou i te au, me se whanau ia o whaftai ta mā, whaftai lo leonga, ma le kuipuina sa mātou hola. Ta mā i e whatasi mai le mātou ko krame me tūna le fiahi, po i a tuari vi ina i a te oe. Awane ia mātou riwinga ai atu po i susuani mai tala o mātou pau susuani mai lau upu nei tūrare whiawita o le angaro pa ia o le mātou ki susuani sirida a wai whai fua lawa ni pukarame pāle a ua o pa manuia mai le mātou pukarame nei tūrare whiahi a ngata whailea pasi sili lo wha mnianga i si tasi le kompenauna mai mo mai ma sisi le mai mātou pukarame ya foi foi no falo não se agarra e foi na bolinha foi ma ma ruína se matou se ma matou o isso do matou isso ben ya até Samoa ma fa no ina ro tam e nem tu na o le fefi atato o le nei vai tau o tato yai o le la vai so o le tato mo tau o le tara leo na mano le atu i te mulimuli. A tonu e mana ia le se fisili na tulai whapea. O le tau o le fisili. Tenu loa po le ase se vasa lo whapenau ne folau o le taimiri nei. O le ale whainga tau lau savalina. Ma lau folau ma i le taimiri nei. I leo langa a meise i tū whananga. Ai, o le malaya i o le tau o le fisili.
ese taimi na e fisili ni ai lau savalinga pe se awe u yai i lea wala o tau foi fisili e to tatala io ma fauno mana tunutuma po sao le aula lo ia o u yai e sa tau e tatu fisili ai papel nei na lo tuspa ana ia foi le su e mai tanto foi tau fatasi ai ma tanto va ai ia e mata no fie o le tau no longo o tatu di fao no mato ngata mo mato ia mo to fo a to ti te no iai il tu si mata no fie o tatu tau ono o talingo Yesu o pisile au so i no mo ribe a te no i le Mataio na e rufa ilo no fai upeto na pisile ni ai au so i le fao al fai upu e fa le tali a toa rea o pisile ma vai la mana ia i o pisile ese te mi fai tau ese ia la mana ia ma le tau pisile le tato o e pisile nia o nai sia o le tau an tato pisile nia e o ato e tato paso ati tau a fa peni pisile o i loa o ue i loa no Yesu Keriso. Do you know your Jesus Christ? Do you know your Jesus Christ? Po ue i loa no Yesu Keriso. Ma le siri fa pea. Fa fefea ona i loa. Fa fefea ona i loa no Yesu Keriso. How can you know your Jesus Christ? Ia o telo, la tana tuna manoa i le sunga fa fea. Ngai ngā sunga fa te tai. Ia pasta su. Ia pena foi na to mai foi la ngono ia ma to fatala le I toi ia tatu fa so tatu po karame nei to la fer ia aftai mo la no e tata I no le fiafi ia na wa mo la fa talo fa tu fa filo ia tu tata I ni fiafi sa mo ia te to la ia o no le le tanto mau mai le li fa o tanto fa o wina fo le po kalami ma la va yaso ia vi ia le li o le atango fie o le tua I le taimi maybe o tau sanga o mavae manisi tau sanga o faisi leva sa tato va aia I mea o ro fetalai mai ai la fio pa ia le tua ia tato va aia o tato mata ia io kilo fai akula o nge me mo kupu mai ai e lo wingo o tala ma le famtala le fiafi pe isa ma mau sa ka ko le ile vai ia ma te vinga ko ke le tato o le fa la mai na vai te al nge vai te mu ka ku ia o fa pula tato ele tua ila la opu e moni ma fa maoni o la tala le le mo tato ia le ala ka ku va ai ma tato tilo what happened what tau no nisi mea la fiona le tua mana perfectanga ia o fa au pe I le taimi nei se ia o atu I le taimi MULIMULI amedi le tala le lei o le malo le tua so le fola le ia ma ia visini le si le foi la ona tai ne fiafi pe o tato wilo ea la tato misia tato o li o Yesu Keriso o le ase tato mafitanga mai o le ase lo roto tato lo o ia ia sa moa e le fa pe wa tau le pua mala fo aku pe fa masino atu e ai ma o fo ai o no ole tu la o ka ko fo I au va por tato fo I am pasal ma lo le tua e fa lo to tele o e ma fa ma lo sia ka ko uma e winga le upo le tua ba no sidi po ka ko lo e ka ko sia le por mele o sa sia sa la eru le va ko sa ngani ke ngi bo ka ko uso ia kelo me tupu ngi vai tamu mani vi u tatu yai ele ai ana se me o ko na tia e foi le faftai ele maloro tatu tau sinio yai por maloro ka ko fai maloro yai o tangata le tu ele ona tia ele e ona le malo lona malo o tatu la ona tatu le malo le tu io ka ko la
O kako le fie loa, o tato musu, ina ia tato au ona mai loa le tupu ona le malo. A le malo lea, i le ai ma se mea o nā tia le tupu, o Iesu Keriso, talalelei o lona malo, i o le alaka ulongo o al kako mga upu, pe o le whaaso solo mai nei vai aso tua nai, o le talalelei o le malo o le atua i taimi mulimuli. Leo kako iai, le whaaso solo, kako ki o pula vai iai. Ai pe o fa ia ko lo kako vai kaiminingi. Le foi le fa parangi o le dispensation, le kako iai. O le kako iai kaimingi o le ekalesia. Waka o le ekalesia, le taimi o le ekalesia, le church age le kako iai. Kako ke le loa le kaimia, e happen ai si kiam. Mai le kaimi le ngā fio kwa Yesu le langi, uma le fa vai le sume uma mo le ekalesia. E o ngana le taimi nei. Le o pasi mai a kako. Kako ke ngā lue, o vai, ma lima, o le talalelei o lona malo kako ke mulimuli. E foi nā le fiafi. Ia pe a o fai aku maa ngai al fisiring kakala ia na o fo te fiafi. Po o kako i loa ea. O tātou ke liso Yesu. How we know, really know, deeply know our Jesus Christ, our Savior. Lango le warning I tusi le lufu fa. Ke riso mulimuli mai ma ke riso o le iai kaimini ei. Po Mesia. Le iai kaimini ei ma Mesia o le mulimuli mai. Le fana le whaftai le atua le na upu. E le na tia mai le pungi sala na upu. Lea na te whaalia ia te tato. E o mai na fo ia. Fia lama yasu. Sa tato tala no mai ai whai upu. Ai whai upu nā se o mai whai upu. Usu lua. Nai whai uwe mai a le whaapupuina fo i aso. Ai ala ona whaapupuina ona o tātou po tangata whiwhilia e le atua. O le awha pēnā ona ora le nawai taimi. I le fio ma le en po le umai o fuafuanga i le kaimini. Ma kone fo tau tusi whaninga le talai mai ai a whamai a. O le ma bae le langi ma le lalo langi kwai. Ai ole a fa fo winna me le reset le ke vai le ka kilo TV le ka fa la langi fa le ka o reset po le ko renew po le reprogram me wa nga ese a ka unanga me nga le se ki me la langi ne ko fa kulanga le la langi ya nga lo ka lo fa ya te la to la nga e ka ni mulimuli. E se alfa kulanga nga Yesu lalolangi ma le langi ma le lalolangi ke mun. E se mai le reset le lalolangi. Pe fai mea kofo, pe fai mea fa lilo, pe fai mea nga. Yesu fa mea e ma vai. Le langi ma le lalolangi kuai. So me vola le o sa kuma. O kaku ia ni kai mi ma e nga lua e le ale ministry o le au nga i le lii. Fa ma ai lo mulma fa ma ai le pelu aua e ke koe kausal muli aua e te toi va ai le tua nai ai e kako va ai le rumana o a mea uma ua fa pena ona mai e la fiong pa ia le atua e le ngato na au ona le atua tātou te ngā lua ai mo le kaimingei a ngai le rumanga ai fai loa you know awangi koe kua ma ngai e la vangoa ku ia Yesu ia yuta e lua option o salamo faola oi e por failo le menga que o que ia oi lo luto mai a Yesu me ke mga ko fai lo le kule leila o le positive way o le faio le mele faio le me moni faio le me taua e fina ngalo ia Yesu mai la faio o vai aso le fa mai ona o le au filfilia wa lai o le fa pupuina le tua taimi o pupuanga mamafa mulimuli pe ao le taimi o le afio na fio ba Yesu o ia o le fa masino ame o tonu o ia o le fa masino sili o kaku va ai ni me o ile rangi ia o le ko ye ni fa masino o mo i tonu ai wa se me o fa masino ai se ia langa yo fo ngai fa masino e fo sas ale fa masino ame o tonu le pe afio mai le kaimi
o le asawa o le ia o le tupu ame o tonu i o le whamasino le rangi. Ia, le ala ka kile kilo ia ni e fiafi. Mafta iela na upu, wa olo tatala mo tato, le lua sifu faitu la, ma uela vanoa fatau lo taimi, ma pena o na vanoa ma te taimi panga noa mo oe, ia, o le faitau a le upu la ne fiafia, ma ke fiafia, i shea pea, o le talalelei o le malo le atua, i taimi mulimuli. Pea tau nona lau au na, tai le fiafia ma pea. Kali ia Yesu kali e visiri. Lea lava e kali e kua Yesu. O ana upu le leia. Paftai e Yesu ke le ngā kia se mea. Pio kako e ngofu e temi ngā kia i si mea. Ai ngā e whaali si mea. Kau Yesu o whaali uma mai alea. Le moni ma le wha maoni o lana upu po o lana talalelei. O ia ale na sauma au mai le talalelei o le malo le tua. Ma mai le malo mo tatou le a tatou te whaawa wina lava e o mai ai taimi nei se o le taimi e fio whaalo mai ai Yesu. So the word of God is living word. O lo ola pea me foi la le me fai o ngā ua pea le tui ma le whang pea ia o le tatou si ke ministry ia ma ministry mo lo whapena o na whaalau te le ina le tala le malo iso se lungo pe o TV ma lungo le whaaftai e le atua nau. Ia o le tātou tis whai taule na lusu tolu e o le tolu tifu maratasi. Pe ia le mawhai e le whaulau whaafonga sa mo. Nei e a whia fo i awa ona le atua a wina fo i whai a onga tis pa ia ai maki whia koe ka lungolonga. Ka longo pea ma se whau. Inga ia koe moli o atu i o tau whina ngalo o tātou loto. Awa i o kako moe ngoa. Pe ka whapea o ia wale e koe kupungi mea o while mo mea o. Mai kara whiong pa ia le atua a whaivola o while mo mea uma e ho mai loa le whafo se. Ia awarangi o kako whafo se i e se mea ho mai a te tātou. E pula nos futoru na le toi whaawa wina pere tarife mai. A whai ane se tasi a te autou i e ona po. Whauta o i nei kiriso. Po i la. Aua tau te whaalongo i ai. Si, lewa mua mai e le atua le si sense. Le si sense o le tangata soifua na whai e le atua o le whaalongo. Kai mene ngei, ke leo ka ngaka wa sere lako whaalongo. Ke leo fo oi a se sere whaalongo. Se sere me whai, se sere kaimi, se sere fo i tau nunga o mea. Mai la Yesu fa mai, o tau whaalongo. Ia, o kou whaalongo, fa mai Fauta o i nei le kiriso o i la le kiriso po le mesia aua tau te whaalongo i ai aua e tutu mai kiriso po mesia pepelo ma perofeta pepelo la tau te whaia fo i whailonga ti tele ma vavenga ina ia whaasese ai ye ua whiriwhiria lava pe whai ma whai le fo i lau koe ka ungu i ma koe a mai i e le atua Yesu kiriso e au filfilia oi ma tato uma lava ia to mai ale fa pupu ina fo i aso ngo inga ole pe fo linga mai o se fa alinga le atua a Yesu Keriso mo matou please come close to the king tutu mai tonu o tato va tutu mai tonu o tato langona vai o elo o ngani pe le atua Yesu ona ole au filifilia le foi mo ko o mai foi pu le fe mai e ala onga iai au fase iai au perfecta fa le anga ia mai taimi pe o iai foi ngai mai kaimi onga au filifilia oi oi makako uma oe o talia ke riso e avea mali mo faola ma li liu ese de sala marsi ai avea le li o le malo e fai matupu i le soifua mo tatu ola de foi la ko fa mai tainga Yesu fa mai a ko fa longo iai i kala fa pea i ona po aua tote fa longo iai si e ba mai i o tainga Yesu
langa e pe ka fa ku isi kai mi ka ko fu ma ftanga lungo le ya pole alo taloto I me o malo nei la langi nei o isi me ka mo o isi me ma kwale mo ia o isi me fa ilo mai o isi me le fa ilo mai o na tangata anu o isi tu la fongo e salu dalo e fala o isi ku la fongo fa ilo o isi ku la fongo pe fa se fa ino o le upula le atua po le constitution le Yesu e mondi ma fa maoni e le ai ma se ai mai foi ele tupula na upu e au mai ia le si aloa ele fai esse kala se loia ele fai esse kala se perfeita pe fai esse kala a se os kaulanga siri once the king said and that's it so me foi lá le lo kele lo sunga ka esse tau me le ka kusi esse tau ya ninge ya ka ke lunga I ka o fa long for me o que fa man get leia basta Maro passa basta ia esse tau o le vanga ro o to tusi ona fa pe na si la lo tusi pe yo I na maua mai ai le manatu tau o sili amen tau o sili na la to o sili oi loa lo Yesu Cristo do you know Jesus Christ ona famele fai tau o le la tato titilo ai le los marto fai mai a fai e fai ane se tasi ia te o tong o ia iona po fauta o I nei le Cristo po I la aua tau te pālo iai mai la ia le fai pue lua wha awa e tutu mai Cristo pepelo ma perfetta pepelo la tau te whaia fo'i whai longa te tele ma va venga ina ia whaasese ai ye mo filfili a lava pe a whai e ma whai ai amen ora mafu anga na tōri pisili sa moa pe na whatu taimi o sola o tere loa po le ale le vasa o lo e uia taimi nei lau fulanga po lau sa amen ai mamartau o pisili is that for us to know that and to understand and to know our God amen or the King of our kingdom I taimi o whawhitau ona o taimi le o tano Yesu ele taimi le lei o taimi o poponga o taimi o tinga o lela wo su ese me mapu ai tangata a mertala a Yesu mua ia le lei o tau whalongo aisia o nei e taimi e tutu mai la tau e tala noa mai I upu tau whaseina lo tau loto a koe kula sisi ku te kako waina o le train ka ko taimi ngai amen o le train o le kolengi ka ko o le lui o ma o le ta pena le ta malanga por ta savalinga I le taimi de nei ona titiro nene fai puna e lua lima mai wo mo ita ua tu nei mea toto yes o ka ua aku ai le yo o mai ina ia e ta pena ai le yo o mai aso ia ona a titilo nei le fai puna e lua fa ngai ka ua mena au filfilia a ka ngai ka kala me e o ale au filfilia e I ua ngapa ua pe a mawhai ai onga e mawhainga filfilia oi tangata mulimuli pa tangata keo isano o malo le atua a e le loa lo whao le tanga if you don't know your God if you don't know your Jesus Christ you will fall onga a e le loa a le leilo whaalongo a le leilo vaai a le leilo whaatotua a orke me kula I mai kamaia e onga pa uai a oe tangata filfilia e ui ane pa uai because if you read the English Bible and it says I'll read it to you tonight verse 24 and it says here on the verse 24 for the false Messiah
and the false prophets would appear. They would perform great miracles and wonders in order to deceive even God's chosen people, if possible. Mai e o ai tangata whiwhiria ia le atua. Pe a mawhai ai. So, ia le leila lo whalong, mo mua. Ia le leila o vaai. O nā le, po le ale le leifo e lo whalong. I le leo o tangata la e tanoma. Au le kaimi o kākou. E wawe iong o tātou taritonu. I se leo o vaaya. Because science are like that. Science kisi wa pe ngā. E prove malako me o lātou vaaya. E whalai skaimi. E wawe lo taritonu mano whātou i leli. I se mea o vaaya. Matua le tātou tusi mua mua. O tau whaia sua la tu tala i le talalelei. Ai tau wa vau e tangata. Me kau wa vau sia, o te want to see miracles. Anga me yesu le ai. E tau na wa la tu tala i atu le malo le atua. I nisi ai o wali mena na uwinga mai e ya. Ai te tilo le i. Ale le leilo wa ai. O ngalofa mai. Perform miracles. O perfeka o ke riso pe pelo lato te whaia. Va venga te tele. O ngā tātou e ofolo se mwapiso. Pastor ke whaia. Nā sui loko mai arka ngā whaapea. Lo au ma mea kupia kia. Amen. Aisia o ngā mea wa vaia. Ai o le maua tātou, o le maua le whaatua tua. E sili atu the unseen things than what you see in front of you. Ona alu te isi lano lo fai tau e o mai stemi tato whaasoa ai. Ngai a wai mai i su tātou i le la au. Koe whatau wa ale mea wai mai i su tātou. Amen. O ngore suinga. There are two things that no one can stop, is time and change. O le taimi male suinga. O lela ua le lofa le li whaola. Le lofa le li whaola ia te au ma oi. O loa mai instruction ia. O loa mai tala ia. E tā pena i le tā sāwalinga. O leo te lu ia tua oi. O nau tole o te rei loa po le ale le sāwalinga ne sawali e taimi nei. E le loa po le savalinga pasta le iai. E le loa fai pasta po le savalinga lo te savali iau te minei. A lea tā pena tātou i Yesu Kiriso i. O ngā e whawhai kāi e kā kounga ki kilo lumangai. I mea e o me laso lea. But that's why we have to see today is happening right now. O le tutupu taimi nei. O le mānei ai o le tusi lea. I lumai i whaspaitau ia. I le leia lo whaalonga ma lo vaai ma lo whaatuatua. Ona e tanata le tala i taimi nei. They are teaching false message. Amen. E ia o ngā sere tala i taimi nei. Amen. Peo le tala inga le whame e le atua fine. E le toa ua tātou atua. Be careful. You have to be careful. Samoa. Mea le whamai, o oe tangata whiriwhiri, a le lei, nā lau whaalongo, ma lau vaai, ma lau whaatuatua. E hau ana e pa uwai. O loa e o mai, o loa i nei aso ia. O loa i nei, loa tato i e le taimire nei. O aso ia na perfecta mai le tato whaola. 2,000 years ago. And I'm reading it today. And it's talking about today. Wena le alofa nā o le li whaola. Al whatau waa ia o le tala me o le alofa le li whaola. Ona o le whisili. Waila le tāua te le o le me o le whisili. E le whisili masani a whaapea wā mai oi. E tele anga talitata. Manu wia whaftai pasta. Manu wia whaftai. Para e titilo lo loto i e le whisili. E fai a singa whaingata. E tele na tali mai tali whai mo fio masani a yasom. Manu wia, oh my day is really good. But in reality it's not good.
O ngai ele me ki ngai no sa vali ai. Ele le taua nei lo mafufau o tono lo nganga o ngai ke kau ma mali sili o vangi mungimo. Yes. Le fio pa yo le tu. Sa kela ka me kali ka ko kali fa fengo fie na fa ia ungi kele se communication ya. But Samoa pole ainga fa totua. Wa ai lo falu, ia le leilo falu, ia le leilo vai, ia le leilo fa totua. O leo wa tato ia i te mumu. Le to ia i asistai. Yes. Ona fa ti kelo nei pero fatu la auna ne o ma Yesu tato. If you see that factory that out there. Fa mai a o nei a o le tami o le tautong. Tami o le sama ona ka ko vai. Le ka ko vai ke ni. E o le sama ka ko ka ko amaka na fua la au. E season o le olanga. A ke lo mali o season na. Peke re fie ai, peke fie ai. E sawa. Yeah. You can't stop it. Yeah. E alu fo i le kaimi. Because you can't stop time, you can't stop change. Ne faina e tau fia taimi. E le mawhai fo i ona tau fia suina. Amen. Ko le la wo o mataimi ni. Ai vai la oi te wo o mataimi ni. E le mawhaina e tau fia suina. Ta ua i o fisili. No fo ai mato i fisili i lau sa valinga. Po ue i lua ea lo atu. Do you know your father? Mana ia le tala masani. Le sakaraka me sako mataniko. Ai te tilo i le tali o tau. E le istali fona na whapea tu la foina. O tu la foina la to i le tua. Mai pe sau pe le sau. Ma to te le ifoa. Mai pe sau pe le sau. Wa tala pe le sau. A whalonga stangata ton whapea. Pe tau le tau te waria. But all the answer of someone he knows he's God. We need to know. Ia le leilo falu, we need to know le leo o Yesu Kewisa. Kau whaonga ko loa le tato Yesu Kewisa. Le tato whaatu tu foi. I le tato Yesu Kewisa. Ona, o le wo o Mataio. O le wo ka o mai Yesu, e ka karepia pe oi. The false messiahs. O ke riso, pelo. Me perform miracles and fa'au foi oi. But it's not real. Maybe it sounds good, but it's not right. Ia singa tala tuna tato faso ia to vatu foi ia singa te ta ia si to ia ti tira to ni si tato mnatu. It's a warning sign for all of us. Ele va pena ma pena o kusamo. Everyone awala ngai pe it sounds like yeah. Pe ala kala vo le a sakangi fai a kam ma eva. E pe ia o ni atua. Ela va sa o e tua e te rua ailangi ia te iwa pe ai o bua o tua. Ma le no saka. Sa va fai ele atua tau ma eva i lona fatusa. Ai fa pena. Le voi fa tai wa le o warning mai ka ko. I kemi MULIMULI. Wai fa pena ia kulanga o perfecta pelo. Ma anti kewisa pelo e la que foi va venga. Ele fa pena la ko le i temio la fio ma ia Yesu mo la fio ma Yesu ina apo. E la ko que faia va venga inga ia fa se ele o filia. Ina ia toia fa se ma toi fa foi ai tawa ile me wai nga ka ta mo. E fa vetai la lo boni ile te salo dia na lua fai pue ta pue lua te salo dia ta pue lua fai pue iva so fai koe pue valfu mai ona faani mai nea o le mi o le anga e fano o ia ile mana va mai o lona fonga ma fa uma tia ile faali mai o lana fio o lona saufo i e pei ole ma luenga sa tani ile mana uma ma fai longa ma va venga pepelu o le fio mai le kangaka o le sala ni lunga i fo pe fai tau inga ia ka fai fa se e ka fai ia inga ia fa salave vai kangaka umo ka kongu ia Yesu Kristo even now e pe ia ma fai aku ole
o te warning i kai mine ngei mo oe i tangata whatotua. Ia kawhi maulo whatotua ia ke riso Yesu. Mai pisiri nga upe ngai kaku kalame. Po o kako makua i loa ea o kako ke riso Yesu. Ia, ta mo ka la si umalana onga Yesu fa mai. Kako ke i loa i fua. Fua o le nganga pa ia. E fa pe ngā o ngā kangia mai di kangaka ea. E tu mau salile la mafutanga ma Yesu. O isu ki siang. So kau fefe kalangoa, i ko kero kero asia. Umkwale ele lo pese ke siano e pese antikristo. Io no e fa penga ia e manga ia fa mai kala tu spa ia e kang kof ia nganga uma. Kang tes ia kang fa ika por asa ngari. E lo foi le se meleanga kang fa ika. E velo kang meleanga e fa pe awo le fo le ina ri fa le ina la ku. Le foi la nessa mo fa mai ia. Leanga ia e fai longa. E fai ba venga e kama ia ia mo po ia fa se Longo winga la akako le kako va ia ke riso Yesu. E wa inga mau kako trapia. E veningi fo yo po. Fa ngo le nganga lo ka va ia ku ngisi fo i onga le tua sa kala ngo ia Yesu, ia o kala ngo mai wo pe le mo i Yesu. Kala ngo mai tama ma le alo ma le nganga pa ia. O kala ngo mai le sia nga TV, ma le sia nga channel. Wa le kali kongu ia Yesu. Very sad. Yes. Very sad. Kali kongo fai le to me uma sa unga le si ama TV wa le kali kongo e pe ya sa kali kongo sankis. Me vola le. La ngale fa mai Yesu. O perfecto pelo la que fai foi va venga. Io anti che liso foi la amba io po fa me ora ko che liso po messia. La ko che fai foi va venga. A fa mai Yesu o uma o foi yaku ya ke o ko. Le kai minga ko fisili a maka mai ai. Auangi I fa seinga o ko e kamangi. Asia. A walanga fo I o ka ko ka ka le malo. Yeah. We are the kingdom people. O ka ko o le fa na o le tu o fa na o le tupu. Me fo nga ke va ai le tu a fe mai o I o le tu fua. Asia. E ka kele le tu ya ai nga wa yo ka ko loko nia. Ia o se mai pelo fica se mai o se lo ni o ka kele giving ai kan pe o sa o vela o ni fia ele ia o onga e ke makwa o fo fa pe o fenga ia o mai Yesu ya fa ia vo la ko va pe la tu te fa ia fa long pe o fa ia ku e ai ngai ka mai mesia la wa around yo la wa yo ele fa pe mo mesia spangeka o maku kua ta fa nga wa Jerusalem ma noti foi que no pe private somewhere or like foi ya wa appointed as a Messiah as a Christ ya la que la MULIMULI ya nga ka yu que la kalfo que kalo mo yu taya ma Israel ina ya pula la tu mata fa le nga ina ya kai tonu il que riso Yesu lea ka ko ka kongu ya see even now lai ai pong sa le chano Israelu ia Yesu faftai ro ia ina isi tangata Israelu Jews Christian o lato te tonu ia Yesu Kristo o ia lava leo le alo le atua na fio mai ma liu ia pera fo fa lo foi de si o fo o mai ele maliu Yesu ele isi me fa penga na kupu ele kaumia se Yesu ele isi kai mingo si e wala inga ale ma wala ka ko le upu Yesu ma le nganga pa io Yesu ma tali tonu le upu Yesu e wala pe ma ia la si o ngare ia ka kongo ka ko ya le upu le tu kan le yo le ma lo le tu ka ko kongo ya ba ngai fa ma ya la ko ke faia e le o nga ki Yesu se mea pe ma Yesu ya ka ko maybe la ko ke fai ngi fai longa mangi ba le mai su la ke fai o nga ma venga manga sign o au wala uma sakang me mai o nga sa wai le o le afi mai le fonga malana fionga ma fa salaina ma fa mo ti ai le o la to uma la so me le fa kai ke ka ko va ai ni a wore ya fa am saulo ka ko va ai e vai o ngi vai meu ka kilo ia me o mai con o pio con o maro
ia ale malo si fo ila ia ka yo malo e ka inga se malo ia ke riso Yesu ia lo inga me ale la ko fu mai ka ko ka inga ma ai tu la mai na ka ko ka ngaka le malo le tua inga ia ka ko iloa o lo o iai lo tatou tupu sili e o le malo o ia le ai ona le talalelei o le malo o Yesu Keriso o lana upu foi fa mai ia o tou tala ina atu le talalelei o le malo e fai mamori mau ia tunu umalava e puna sumu fam tu o na ho o mai ai leo le ngata anga le la si wa ina o ia isa moa ile meka ole o le tupu malona malo e mi o tonu fai o saunoanga e mo i mo fa mau reveal o mai me mai akako e ka kele ko fisiringa fo ila pe mo boy le anga fo le tua e le o se perfetta fo le sala eru le perfetta mai e sei nuovo le o le tua o lona suafa o Yesu Keriso le ana sauno mai mo tato me la fa ka ye e le o nga tia e Yesu se me mo tato a ko lo ka mo fa ko ke lo isi ka le sia e ka mo fa nga kia ne me moni ya ke ka ko ale fa nga wa ya o tu spai ngai ko ka poki ngai ko ka vale ta tala ma fa tau ia awa i fa seinga ka ua ya e ka mo fa ya kwa sa ka ngi ka nginga sa ungi Yesu mission fa sei me ai fa sei le lasio lo lan ya fa sei mo ka kia mo le me Yesu o tu sia a le me MULIMULI fa mai lo lai o le tua na o lo tamba si ke ifo ya si mi vola le ta kangi fa ye alu ese ia o fa o mi fa la me vola le sa mo le ri ka ko ka upu la lo ia ka ko ngufo mala malama le fa mai fa mai la to o lai le po o lai le fe Yesu ma Yesu awa don't ever hear or follow me vola ngi mai ka mi stay where you are o foi lo ngame o lava ia le fiagua lava ia le fio so i fio so fai ke wala veka o ska vale oh so sad very sad family service i fiagua ia le veka va ai o ngufo nga o sai nga wa awangi fa pe oi e sengi o ko fa fikauri e sengi mato fa fikauri po fa fikauri even make up ke fa mai yo fa mai Yesu e ka kau le aso malonga fa fitauri si wa la o Keriso e ka kau ma se ka kau nga smooth me uma Yesu uma me Yesu no you have to try every day yo ba nga yo i o le si kala lenga e sa ngo ai le ta i fiafi ma se tala ta si o no kala me es el mai ko me ya o mai pe sau ngei pe le sau ngei le tua ma ko kere au ngai le ma i fo ko po sa le so really so me na lu ngal ka sa pe sau ngei le ma to tua pe isi ka mi sau ai pe le sau fo ia i longa kai mi ngai we never bow down ia fai no ia lo feeling ia so nge fiafi ia ke le ko i fo ia ke o lava Yesu ke i fo ia o to tu mai ele ali que o mo kam ka eso na le pai puna o tato o tuai men asi sila i fola la tu si dato pai puna lori malo tato ia ti tino la ie le luong tino la ie le luong meral ma na ia le lo fa long le lo vai le lo fa to tua ale la o tato o mai le mafu anga ona fai Yesu ia fe talenga a ke kilo inga fa me lo ko fa me fa la ia tala Yesu au wai tia wa na ta wa ni ia sunga teta au wai tia wa au fo i e te fa alongo MULIMULI sila aisia sit ponga ko singa aisia why should I not follow? Why should I not hear it?
Ai ke kilo lai lalo i le fai unga, le fai upu e wawatu. Mena vai tau mina, a wā o le mea ua iai le tangata oti i au whanga iai a eto. Wow. Wow. O tangata oti o Profeta Pepelo. O ngā o Profeta Pepelo e lato te le talaina mai se me ola i oi. O le me te ino i le oti. E le te fai mai le whaola, aua e te whanongo ai, aua e te alu, pēr fai mai o lei oi Amerika. O lei oi Samoa, o lei ngei, o lei whea. Ni aua e te alu ai. O lei tonga le whale, o lei whawhuri wau. Upui e sau ko ina. Para ki kilo al temi, some people travel around the world for healing. Looking for Messiah. Looking for Messiah. The anointing. Alo ngalo ya oe le fetalainga Yesu na wa loe pe tau Yesu. No ya ole ki. Yes. Ina wa e whaavai te au. You have the key. The authorities. O mea wa e ta laila nei. Te tanga me le malo te mai ati. Amen. Amen. La la me la travel ma mai. Anga ya ole ki. In you. In us. Pelo le whakakere a kala whawhai mo fie ku mai i kako mahuwha. Kasi ma whale marsunga te ta. Ale e loki, ala e tunga te te spea ki. O la ala me la koe alu e orna runga te kai. E mai langa ki. E ka kala le mawhai. Ala i alu spea ki. It's the same key. It's the same key. Hallelujah. Oh, praise man. God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. Aua e te aluai. Aua foi e te whanongo ai. Aisia. Ona o le mea i e tangata oti. E au whanga ai a eto. Oh, ko se mo loko e kala inganea. Wow. Ngā ofu loko i ngā whaikau ai. Aisia, whamai, o le mea puku ai ka haka ia i Profeta Pepelo ia. O te whamai e su tangata oti. Tangata oti. Tangata oti. Au tangata ia o mulimuli o aeto. O wera ua poko ia eko i kaka oti. O te ka. So, aftai letu. Taula ia spisi papea. Wa ai po sao le mea ro e mulimuli ai. See if what you are following is right. Amen. Koe wa ai ko siaki po le lei le mea lo e whanongo ai. Po le lei le vision o lo e vai ai. Pelo profeta ia nai te mulimuli ai. Pelo o vavenga ia nai te wa ai ai. Ma te lo whapea o tua ma ato tua lo talale fa. Ia. O le tātou por kalame o le whaasoa. Fesosoani atu mau i atu. Fesosoani ma fwoi o tau ia mahua. I le tātou por kalame. Alma nei ai o le whaamanatu. Ese le rofo i Yesu. Yes. O veila le alofa tiro Yesu. Warning us. Warning us. Warning us because Jesus wants to come. Yeah. And we're all there. We are there. Ah. Yes. Pea vai le tamae mana wa mai whare. Yes. Pea se o whana. Alai ai maa tameti. Malo le ngā lue te ni aso. Don't go somewhere. La so manatu. Wait for me. Le fio mai a rili whaola le tauti ia. Ese ma. Ai di tilo le talana mai peo le e more wila. Vai. E le sau peo sau tangata. Ese vai ala wala sau wale li. Me emo kasi me emo ai mana ma ahua ia lala. Wow. Makau kia. Lo kako o maliwa ngana ka tutusi. Tasi falta tu vai nta tutusi. Fa yu tu tu kam. So va so ye pasta. Ba ia me lo ta u. Awai e pewa. Wa di liwa Yesu. Ya. Le fa usanga o mele. Ya. I Profeta Pepelo. Yeah. Messiah Pepelo. Christ, Antichrist. Po kangaka e peng keriso ai le o keriso. Yeah. Ma Yesu o le
Kangaka ngei, o kangaka feoki. E ngā anga perofeta ifo whase ai kangaka o le atua. A o kangaka ea. Wa kangaka o umang whaakonginga le atua i le whai mea ai aeko. O lea to le aeko i le mea. Si, o le aka o le whaamasino. O le tupu o le asau na te whaamasino ina. Mea uma, mea leanga uma lo whai a kangaka. Ai maise la le au perofeta ngi. Ma mai pe o le saua, e o whanga e la eko. O le whaasala le atua o le ai kongu i. E se a whamea, o le anga fo le o le a fio mai le tupu a meo tupu. Ai o le a eko le a. A eko pe a whaasino i o le a. Ia e maulunga, e vai maulunga le a eko, maulunga le me ngofo ai. E vai mai lalo ea, e pe o se a, vai e le whaamsino le tau. Me voi la lea. Auanga i se kia lo waa. I le maru o le kai au. O le fo wai ai, temingi ai whapengei. E a watu e whawhetai le atua. Mona i o tātou perofeta ro i e temini nei e whawhetai. E tōre pūro mga whawhetai atu. I nei perofeta moni le atua ro i e kaimini ngei. Ro whapenga o lato tuwhaina. I oi, perofeta. Apostolo o lato whaia mawenga o le atua leanga o lea. O ro i hai ame alofa le atua. O lo whapenga o whamanaina i. Au ona le atua e o mai matatou uma le kaimini ngei. O lo tufa mai e le atua me alofa. Taitasi. Ia te tātou uma lava e tusa mo le whina ngalo le atua. E foi la le o whaia le ngei ka whapea. E whaasanga tau atu ngai perofeta le atua. O iai kaimini ngei ma o lo whamahoni. O lo iai le mano le atua. Ai, perofeta se. O lo kamu whai whaase se lea. Ka au filifili. Ka ngaka o whapenga o mulimuli ia Yesu. Langa le wani ia Yesu. E le wani mai Yesu whamai. E le whaasea o kou lewa ia kia. Whamai Yesu. E o ia ke o kou o filifili ia. You better watch out. E lulu winga o kou e kamai. Se wadi mana ni basi mera pa so. Ia. O ngā re pō mana mama. Yes. So we ati tiro ni ei. Peia o maha. Ia. A koe lo koe ki kirala i le tala isu. I perfecta ia. O le kau whai aku Yesu ia ngau so. Kasi a. O au Yesu. O au whai au Yesu. Ia. O su a lea. Ia. E re koe a sisi sua. Ia. Whiri mona a lea. E re koe o oe amena. E leto e sisi e tū mai. E peia o oe. E mo i ero whanau e tai tusi. O oe. E re o oe. E mo i o su ero whanau. E re o oe. Moni se ata tau whalata i le whitarenga le tau moli mai. E le tātou tupu mo le li whaola mi tātou. Kasi ale Yesu. Kasi ale Yesu. E aore ako whanonga. Nga ero waunga. Ia. You should know me. By me. What an honest king. What an honest. And telling the truth. Only one true king. One true king. Yeah, it's only Jesus. Ale sang ngode sang pe. Ale nga lue le. Vieri. E sa tahu. Awa e sa ora sa lu awa mo ufa mo. Ele nga ole io ka fa Yesu. Ele ai si Yesu. Ai o ka ko. Ole au filia. You know your Jesus. Our Jesus. Our Messiah. Our King. The Son of living God. Ni fa ko pete. Aku whalongo kalangolu me o Ioangi o Yeremia o just perfect. Ngā Yesu ai apetelu. My man, what about you? What's your answer? Me o perfecta. Yeah. Pea o Elia. Pea o Elia. Ai lo Elia. Ai lo Elia. Mata me Elia. Mo Elia se perfecta foi. Yes. Anga ka o e ao Yesu. Yesu Christ. That is who you Son are. of the living God. Yeah. Ke lo o e lau sungu foi lau. O ma ngi o le me le penga ma le nga sia me kanga. Le nga ni ngai tupu ro ka ko o ngai malo na malo. E fa maongi ana saunuanga. Si pe mo foi avo si ka ko ma kanga foi. E Yesu e le pe o pe aro pe. Oi. Sorry, ora kala la foku. No, that Jesus no like kako. Io. Salu mo fa yakor se fu wala wala. Wo ma ora ka. Yesu le. Ole upu a sa mo ai kako. Me foi la lea. Ia kako fa tu ina na.
Si o le fatu tu e se ka wa o le kasi le mea e pe o le upu fe se e ka ino ka ko not too sure o ka ko lo e bo ka ko le se fo ka ko mo le tu me fo la le ka ke do fa te le ni e yai ma me won ma ye fe me ya o ka nga ka fi mo muri pe feta pelo ma fa la kwa ia ai fo la ko ai fa me ai o le ala mo kala Yesu o le a u fa sala inga ile kai MULIMULI le afi sa me no fonga so me foi lá ne fa ka Yesu thank the Lord our Savior our King lo ka ko o ile fa maoni pia mo ka u foi sa o wa ku se ka da so ka ko me fi mo le avelo o fingi lo plan total falma ki ngalo na ia fa ngo ala lo ma ko se fu sunkas subu kasi lua fa ko vai se o fingi lua le va bea sulu lua anga makama se fu le po le siaso a lo le lua bea ale kala ni le ko fa ko ole kala ni ko fa longo ya li fa yang ya ka grandchildren wa nga fo nga ka maki vai fo mar kala fa man was short format wa le ni format vai na le wa ko se fu ngi mo ko sanga o fai ani ngi MALO ngi ka ngi department ngi kala e fa se e ai on ka ngakaru malie sorry we le inka ka fai ngaluena ai va ai la oe lo sunga la era ka naka lo kai me election la fai paloka o me ngi fa mo le health fa mo education fa mo la le kala ne e o mo kula e fa ka informa me sorry na me le makwa ave le ku pe ko ngai forma yo ngo mai lo forma va ai nga ma alve ti what I'm talking about e o fo MALO le boy ai e le ai ma se MALO ko fai mo ia ia ko me ka fa se e o ka ka Yesu le ai se mea e sa o e le o yo se tangata e tala pelo ai o se tali o se ka sala boa ma ri lo sono nga yo ona le wata o le on mana yero ta unga merva ngale so kwen so kwen kweju on no le tala o le upu fo ngale o ta to el temi ta o le upu ai mo foto isu yo o le appointment o le sumatas ai o tu sumatas o so sa o le lisa lo ko ke se por afare lua afato o tu fora afato fa mi kilo kai awa rata ora li va ora tali me le tua ora Natalia ava me le tua taya yo taya ava me le tua yo tanya sa ora ni ora tanya ni pero ese singa na ma le le point que me lo copo ole mai even the government awa pe ko fa o lo kala ka fo lo pa lo kala curioso sui e fia ka va o la ko na va tau wa ge o la ko ruling e fa mo ma ku if I became an MP, I became a whatever minister, or I fight for my, I will couple for my, I will couple for flower for the lady of Pt4. Bene ka ke lo Samoa. Va ila fa ku se le MALO le tua, MALO Yesu ma fi kala inga. E ma kwale ku ye ka ku ya perfect. Fai lo pa ka MALO wa o le o ma pa lo ka o mai ka ka siksengi la ku o nga u fai mai le la ku fa ku nga mo a ku pe fai fa le ku kongi o ngai fai mai o ngai fo mai ma fai ngai fai mai e mo o le kali algi pe a ka mai wa ka wa we've been here about an hour from our short stuff a fe ku pe o mo lo pa lo ka fa me la fa me le fa mo see they telling lying to people. Ai fa kanya Yesu le makau mo le ko tu pu malo na malo le ai mo se me fa penga even now his word langa ya nga mo ka ko wala fa le nga mo ka ko wala fa le tin o wala kai mi ni sa mo mala tu pele ele ko fa ilo mai makile nga a ila le fa le me o le kele mo pelo feko pero le wo ye ni mai kai pero ye ni si la o se ko mo ka kilo ya wa pe mo fa vo ile le ngi me o pe me fa ma he kar ke lo isi me me tishe e ka fo lo la ma tishe ni bo ka ko lo ani me mo ia pe ai relate vai me fa ka blai o pelo feka pelo la ko ke fa mai o le atua fa o nga le suafo Yesu ke viso
lo tātou atua lo tātou ali ia fai ngi ia la mala Yesu don't worry e fai fu ia kama nga va venga ai lo ngi va venga ma ke e un fala le o le warning sign mo ka ko fa mai la ngai e ai ai ko lo ngara ka ko muli ai kama ia perfetto pelo e me le ngara e ka ko e ai uma ka ko o le a fa masino ina i tātou e le fa masino sili o Yesu Kristo pe a fio mai e se o ngole le fa longo le ka ko va ka sile me fa ai ku lo pe ka pau mai ma pe ka 1 million mai ka ke sile ai ko sui lo ma fo fa ke e o muli ale nga o fa le ye what's wrong with you before nga mai la e sel me le ka focus ai pe o me Yesu e mo mai e mo la ngor sa o Yesu fa me ya the glorious coming of the Christ, our Lord. You're the Maoni. Maoni, o mai pensa o poro tau na bas. O na le tau tan no te mu popona penta. Ko maka o le su e pe fu. Ka ilo foi sa mo po mana tu te na o mai ia fa mai te le foto a ma tota. Yes. Le wo ma tu fa ma ia we va ita o roa ma me no o ka le kau su engo se vai for ko le COVID-19 na sa ko bas pe fe e pa na fa pe e se ka se le ki o ka pe millions au on for this ya so make it kilo they create a disease this virus spread la ia. No one has the cure. Ngana kakarang spreading. Then he makes the cure. Wala yo oi milionia. E kokong usa por ka aisia. O morfia mau se me ma. That's why they. Koko me ki ala ir milionia kakarang faia le medicine, the cure for the sick. Aisia, o nga lai ko kere whaka kamilongi nei, o lai fia mapu me le wha ma. Wai lai, sa aki kero whapenga umara o mara lor perfecta pen. O le ka ki ngā ko le kaua ia le kufara. Ako mei e tea o te maua tu e maro no. Nga umanga ngā wako, o ki lo mane mei. Koe o whare o ka ko whamso. Perlo. Quello perlo o le me o le peixe foi se perlo ka ko le sa mola tru pele po fa funga mai pe ke la ngona foi ke mi ke la ngona me va per e bona mo te tau you know fa penga foi ka ko le tu ka ko va venir le tu e pe un foi aku e me le o i lo ka ku ilo e mga o mi ai me ka o le check out pe o ka vali e le me fai nga le anga lo ka vale fa mai sa I pray God for what's happening to my car the engine no ke anu le mechanic ave ai e sa maybe como le afi po si me ke le lo even foi la ka fa tu le mano le tua na te sila fia me uma ai e kaunga ave siaki ngai fo mai mo fo yunga onga ave yai ele tua no to mai fa le fo mai tino le nei ka ko kisiaki ia vai na fa ngofia ia me vai le malam fa mai se o fingi ne so sometimes painful sometimes it's gone ia o ke le lo ai wenga akinga ko e nimu ke ia va por eso fingi sa you believe Jesus heal you yes papa okay let's have prayer o me makalo va okay or get your shoes get your jamba go check the doctor ya ma ko uma me ko ke minga le mai ku la le kalungu fa mai you have an hour I will 5 hours amela okay le yo la ko eu fa kali nga mela ngai fo mai mo le se vai fo le sumali le ingo ka meki ya mai na nga uma ngai yoi ya uma ngai e o mai fonga e vai fo so o fini o haru la ko fica mai so me foi nga ka longa o pe ele vai vengo Yesu a ko mai mele lo la ngai si kai mi lo le tua we are lazy to get up fai lo me foi so calmo
me vave leo le tua e eu tricking ak fai mai o lo pa ye mo lo le ke ma aver kama mar ke ni siaki le wa le e ko pe mai kalo o la fa pe ka mi kero nga isi je everything God know amen ele fa ko la sa mo awa ki kalo ai pe lava kalo aku alo fa aku sa mo ko ka ku minga le mano le tu ai nga o ma ko ka vale ma si o finge ma kalo yo o tengo siaki ako e va ku vai nga ingu eu porque me achei foi mas não está bem conta papa o que é que eu vou fazer eu rio não isso não rio língua agora vai lá mas como vai me vou lá e a um quando tic-tac aí cá com pele ali o ia agora mais fa malo longa isso só mas isso só vai ele tua não quer não agora lá cá com ovo aqui eu falei com o como que do meu aí já lo tá tudo ngofu mga kamaki lai vai akua wakale ala ngofu ala ele fo mai lai ka ko taxi e la kipi inga ia ba ai kamaki kunye fa mai número o ta fa so apasta ona le ta te i divide le ona atitiro nei le tulanga le me ta ur fisil ona e taimi wa mai le vai ai lo le mai na te mawai o lo fana true o sapela fa tenga stala tu la mai o tala le mun o lo mai fala un king e ke le mun yo solo na imro o ma no mo fala mun sa de ta o fisi ma to sa i ke era ko ai ho men ko ma so le ai lo e wai o medicines e a nga e a nga le medicine o le mafufau i le mafufau i le whapeo ki ngana o vai asa wingu le medicine na lo mafufau e ia medicine ko umaunga whatulanga ina mo vaenga rotino mea ta ua foi o fisi le la o ma le whai unga tato tusi o na le to titi o marta tato ati wapena tisi la lo tusi sila tu lola ia i le whai upuna lo sumariva taula lo to sumatas a ka ngoi ngai ku se o le toi whaafuwina amen o le toi whaafuwina o le laro langi tuai o taimine o la male pēla langi ne toti ia o umal popo ngā tato a taimina o popo ngā lana asia ina ia o taimi fou ua fou fo ele me tino fo amen pe o tala masa ni e masa na fanu ni swau po le waina fou i le fangu pa fou ai lo le waina fou por swau fou i le fangu pa wa ha lo le sele lo fo le tu o le ka ki ka me popo ma le train i o ma o yo tangata fifiria train ai po le a le ma losi lo va ai le ma losi lo fa tu na yai ma le o lo fa no wo o mala i fa fita ina ia to le ni nai oi e to fa fu wai oi suffering in this life is not really bad, but it's an opportunity to prove yourself of your true character. O se ava ngole leinga e ki kaunga e mai e fafole le lei ai tutoni o tau. O na le mawhai ona i loa le lei i aso le lei. E ta tau ona loa le lei i aso le anga. Ai laa le pōri uri. E tau ona vea ta ua le mana malama i te savalia. Ai le mawhai ona laa le pōri uri, ai lai fo i te pōri uri. True. It get lost. But we have to walk with light. Mana malama yo vai. Mana malama yo wala. A whai wa tātou maua le mana malama ma le tātou whaatanga i usu ki bisu. Tutu atu la me palisi usu atangata. Pena whai atu le matanga tātou porkalami. O te le loa sa waringa na te sa wali ai. O whawhita auli ma whainga tā ma popo ngā. O le whaisa i tātou
taito tasi. Amen. A o ngalo toi o oe ana. Wa nei o sua nei. Ele mfaya ula tua usavali il fa fitauli asua. Ai. O foi uma maila tua. See, God has given you a journey that you can manage. Apa pe sua can manage his own journey. O journey anga yasu. Amen. O ke ro foi awa walo i o ke hanu le se vai asu. Ai longa foi o que me foi a mi foi su. Ata to foi asa sua i e o foi sua i el mero que somebody else. Yes. E tofu tato. Ma fa fitauli. Ma taimo poponga. Ai sia. Ina ia to e fan mo oi. Pero foi atu na mana ia na tower fisili. Ona e fai foi na to fisili mai fa fitauli ma poponga. Ia tato ia tangata ke usa. Ma tato le tu o to malo mana ma tato na pas. How come you have chosen the kingdom of heaven? Ai se awe fifiliel na malo. Wani man wio na malo o mafu ai ona e to sinai ma fifi. Ewen mana ia fisi. Ai se ame te tu mau ai lori oli puponga. Ai se awe tani ai isu kibis. Tele ia fisi. Ai se ona le lofa na isu kibis mo ma. Mai awe tia awu fo ia te whaalonga ai. Vai la ta wa. Ai te tiro ila lang puntia mala malama to ulu mai fetu o lang ai lungo le funga le e ma vai atu le langi de tati ai atu fo ai te tiro e samo fo oi fo I male mete na fo no vere lo forta toma Amen. ele me fai ne fo e nga ki mo fa mi ko e pa wal me ro ko fo I ai te rei unu whale atu I kanana. Mo whaulo tangata. Tai mo e baptiso aru lalo o le tangata atu lai mo e o le tangata fo. Tai mi ne tai tai ei tai mi tuai tai ei su ke miso mo fo. Ale mana o fe le tu e to fo mo le mete no fo. Ava I se le lo fo le atu mo ma. Tai mi o poponga. Atu mai maluta. To mai matayala. Mai ma apopoi. To mai ma fautua. Va a. Tai mine ao e ui I lau sa walinga lo langa. Ma matai mo fainta. To e va a. To siaki lo falon. Ina ia fou e. Da mai atu o ina ta matinga. Ai a fou fo I mana mete no fo. Na watato o mai le vainga mo modal tatu ko ka. Tatu la no ia su. Vai o toala ia. A ele manaunga. Manaunga tu mai ia se o tuare. Ile mai vai. Okay. Ile to mai fa sabar. Mente na kwala no pa. Ia. Talo foi fa malonga. Ia tal toni ai. A wete vai mai ma. Yes. Ai ai se ke viso. Amen. Fa pe foi o neto I se vanu roto, ana te ai se maunga mauru. Aua ne lusi lo fa tutu. Aua ni man malo fa fitau le ro langa ni ai man malo lo fa tutu. I tainu fa fitau. Ya toto le no mo le suma le ta. Ya ona to e foi malaya fa I na tu ma ko kalami. Fia malo lum sa. Malo. Tai na. Malo ma futa. Va tai na ma te vai atu au te lo fo ua. Tu mo. Na yo o fia tu o pe na ma futa mai. Tai te la. Va tai fa alwal. Va tai fo mana tu mai. Le nei. Au ona fata wa si ke I ministry. Na lua toi fa so toi fa le mas maleo. Va tai te to suma fa fe ngai. Yes. O to fatua I so spata fai taulanga o pe nana ma futa mai nga ta foi leo ta mama tina ma tu o maruru tai mo maruru le ta tu ngai ia to le no le sunga fa ngai ole ta o I ole mele o ka ku mai si u fa mo ta tu ta o nga ole
tūlanga o kaimi kako ki o iai. Pio whea ku Samoa. Lea wa maka o kako ui ai di kelo mea. Si, o kala al tuspa ia e le to su ia se si me o fetala ia su. O umo na whaavae, o umo na tu mata manga le atua. Mai lava i la makanga e o mai ni asoringi e o le whaavavau. E le aise si mea koe suia ai le fina ngalo le atua. Pau alingi, o le atua e alofa. Ma e tawhalo na fina ngalo le tangata e whatu tua i atei. Le ala maki e waku wai se langona fo i mai le atua. O hangi mea e ui ai. Ia e whaamua mua le atua. Ma ia e loto tele ma whatu tua i le atua. Ma, ka konga ia ngai ka mai mea lo ui. A onga le atua ua ilangi, le manuia, ma le ola i whaavavau, le lato fōraunga. E makua le whaakusa mea ngau iai. You know, even for i o kako mātua le tua a, sina pe o na whaalongo fo iai, ma kako whaalongo i tala, i le a tau ave ino le tala le lei, ia na mali liwa ia i le mea na o e tala iai le tala le lei sia. Wale mwhi koe fo i me o kako a inga mo kako lau whamua i Samoa. Ai sia, o ngō le lato tā mau, ma le whaatua tua ia Yesu Keriso, ma le tala le lei o lona malo. Si va ai lao iai, wakako o mani ngai mai kani. Ia wakako iai i le generation. E ngai mea o whaingo fie fo. Ia, wa ei mea wakako whaongaanga ni mai kani. Wa i bleeding. Ia, mawa whaula iai kako, i le ngā mea, turo wa Samoa le ngana ma le upu. You know, alu ia le teine i tua fo, i le fale mao whapenga, e si a ua whinga la kikira o grandota. Le keimi a ngā whai te kalo ma ave si aki, o i ngā lua mai ei le tua. Whai wawenga, o ka koula, e le whape ua kope le kakalo, inga i mga o whai le mere ke mga o hai. Ai o le kako kakalo, le kako wha moe moe ina leo ia, whai wawenga e to tasi o Yesu. E le ili liu o lana upu, le ili liu o ana nafi o le aso o le whaavavau. Mea ngā lea unangi ai, ia e ku mau le whakuakua. La ona kako whakuakua te pe o le afi. Whamea e pe o le ele maua mai lalo le palapala o ngā lea. O ngā avele i lalo le afi ua susungu ai, maka ai ngai ali mai le aulo le lei. O ai, aulo leo Yesu i mai o tātou ola. Me whara lea ia, ma ia le upu. Ongo kako ka filfilia le atua. Pe kako ke le o iai ngā mai kai pe kako ke o iai. Ia kako ku mau ma ia kako lo. Kako ka ngaka le malo le atua. Me fo ele awa angi i se vango kako ku unga iai e sa kangi sa ufainga na fika mo kako. Fo mele utala apostolo mea. Awa ngi i se mea ngufo ai sa kangi i le loto tangata. Ia. Awa. I kako kuri whamea ke ea kurwhili o ngā sola eselea. Ai o ngiwa i kaimi u kako ia, ia wale o koe so solo le. Pe ia lewa a makanga lui tātou, pe ang whaiaku, a whai Afrika la kongi o ka malo o ngiwa i kaimi pe a, ia viele li i wale o halunga le rent. A whai la e ongo saraula o rent. A rone ongo se lau. Lua se lau whai e mea ai ka meki. Nene ko ngene vai mal pawa. Challenge la ia fai pai. E sa ora tu spai tu se falinga ve mai e kasi ale item me mo ko. We heading to. Leu ka ko nga ia. Leu pe vai ku. Ora vole si ko ngi mai kamia le lua ka fa nga lunga pe ko lu ia. E fa le lava ka ma ai bas. Ko ia ka milong e sa mo lang fa nga milong e. The millionaire ke le ka ia I a ka kule le euro to le ka ke usu whainga luenga le ka whakore kara ia on saipea i lo vupul menga linga le ka milonge a ka ko le atua i tifi le atua ki ua whawinga ka ko mama i pe ke lo le atua le suia o langa plan fo i mo oe e manga o ia ka ko mawia le plan le atua e fwele le upo le alifa mai ongo oe u filfilia fa mai au mai e lana au matangi e mai e ona angelu e mai le atua lana au filfilia mai le tu
tu ingo la langi mo le tu inga mai so le me foi la le kau ki fa fitai o lo so i fu Yesu ai se me nga ki mi e voi fa fitai la na o le fo ni e fia fi le ma ngi o le question kala i ka ku tala le o le malo le tu i taimu mu po ka lo e ka Yesu do we know our Jesus Christ o ia le re li me foi la ni e fia fi ia i foi so mana onga ia e ku mai lo loko tu mai fa kasi ka ku o fa kasi ka ko mo o fa ngol fa kasi mo ke misu o fa foi ma ka ni ka ni ia lo ngalo ya tu le nganga pa ia le tu fese me o lo fa pe nganga mo i mai o tino ki nga o le ulu o le vai o le fata o le o le kua ai ka ku vai sa o le kansa ma kini ni mai kai mi ia manga o Yesu ai ngati ma fai o nga fa ka le pe o mai nga mi me foi la le o ia se mala onga ka ku si ke e ne fiafi ia tatu siti ma ia tu ia se tatu tama ia fa saval e ne fiafi ia ia wone i ngale te oi o si la fia le tu se tatu tama sulu iai ma fatia ma tinga ina ia venga oi malo ma i foi o tino lo fa pena ona ui e la o ona ia fa saval ne fiafi o ma tu si ma ia tu ma le whātua tua, ma ua ma lau o le nei ta mai, tu le whātua tua ma lau whānau no te talo mai lunga o le televise, lunga foi o le nei ala ata le klopo, Kingdom TV o lo mātou te talo whātasi, ma mātou si ma iatu ia te oi. Whāwhitai tele, Yesu e lau whaamano longa ia whāsapa. Whāwhitai le wāvenga wa e whaia, e whai ma moli ma wola le tua ia te ia, ma lona ainga ma nai o na alo ma siana. Whāwhitai tele, whāwhitai tama, whāwhitai lau māoro. O ai foi le tua oro i eini mai o le tino. Yes. Roa tunu i so se, tu e fia o le ni lau la. Pa le tunu, lau whaamano longa mo i la. Na iau au na mwhare tua oro whapena na, ma oi mai o le tino, mātou si mai atu i atu o tama. Foi oro o ini whaingita me li pupu ngā, me o le nei o langa le li ia Yesu e, mātou te suatu i atu o. Oi o le tu e whaamau, whaftai tele mai, lo tali, mana onga le ni e fiafi. Ono Yesu le le i ala le mātou te talo. Amen, amen, amen. Lo, ia, nā tu nā wau. Tai mara no ia. Ni le umara wale ngang whaftai, Samoa na tulupele. Ene. Tama matina mātutua. O uso na tu whawhine, wo mai masani o tato whakaraki na tapuelea au na tōpele tua i so o se pata whai taulanga wa penao na mafuta mai i le nei pō, po le nei a fiafi whawhetai tere lawa mo le whaawano ina o tainu o whai lawa o tau ma whaamarianga i te mātou le whaangano ina fo i le whawhetai i le sunga le taitai nei ia mo le ma team por ma pena ko i le fiafi ata ia le sunga ma le amana ia fo i o nei tangata whatawa pe ngana malu luia te fo i nei tula na fiafi le ngana fo i le ngana whaftai le sunga ia pasta mai Global TV na Global TV pe ngana ngana lue manosi ngana fo poena i ngana tatu nai ia le tua i le amau fo i se tasi uso pe ngana mato ngana luia atu i nei vai ngana talalei mo le tole ngā whaftai foi mo tō malawa sa ma pena na comment mai lalo i le tātou live o sile fia le tuoro o tō loto whaftai lawa ia wana vāt Samoa o le tō whai mo fia ni taim tātou hiei pupo ngā o whai ngatai manatua lau waai lau whātua lau whaalongo ia Yesu ia manatua foi au hiei taim i o whai ngatai pupo ngā lau sauwalinga pe ngā foi na masa valinga ma tātou sa valinga ia tātou lore lei na tātou whaola ai le umana mātou pokala me nei pō te mana tuatu e toa le mau o le profeta ia Sapakuka lana mata upa tono whai pasu marawaru wha mai a pitai o au o te ori lawa i lea li o te fia lawa i lea tua o lou wha o la tanga te ori ma fia the tua o lo fa o tama. Habakkuk chapter 3 verse 18 says, I will still be joyful. Mene
I'll still be joyful and be glad because of the Lord God is my Savior. Ori mai fia te me popo ngā mantua is training you to bring out the best of you. So we can renew and we also live in a new life. Whaftai mo rā wanoa, whaftai mo whawanoa ina o taim, tau ina whamanuia le tua. Ka ngā ia tu fo i aso toi o ngā ruenga i whaivolo whirima, mas ko i whanau ia o onga malo lava, ua marulu ia ni vai tau tato iai, ia whaftai le lofo mane ana leo le tua mangu ia tele, nga ia tu sapat pa ia le tua ngata koere o weekend, ia tau tai owa i to soifua ta te ina poi sa mata wola, mawasta to mangu ia to sia ona o Yesu Kiriso. Amen, amen, en pasa moa, Amen.